Lind Company je renomirana toronska advokatska firma koja se isključivo bavi kanadskim imigracijnim zakonom. Za konsultacije javite se Veni Li ili Marku Vitoroviću na telefon 416 321 0100. Da nabavite vozilo vrhunskog kvaliteta pod povoljnim finansijskim uslovima, nazovite Denija ili Davida iz Nissana Wellovdale na telefon 905 881 3900. Poštovani gledalci, Srpska televizija Toronto pozdravlja vas sa najradosnijim hrišćanskim pozdravom Hristos Voskrse. Hrišćanski praznik nad praznicima, koji je osnova hrišćanske propovedi i vere u spasenje, pravoslavni vernici u Srbiji, okruženju i dijaspori obeležili su vaskrsenje Hristovo u svojim pravoslavnim hramovima. Ovo je i tema današnje STVT emisije Srpski mozaik i Paralevision. Za STVT Blagoje Ristić, producent TV programa. Poštovani gledalci, najprije ćete vidjeti kako je protekla vaskršnja proslava u Srbiji i Republici Srpskoj. Počet ćemo sa snimkom iz Kosovske Mitrovice. U južnom delu Kosovske Mitrovice, u hramu Svetog Save, vaskršnju liturgiju je predvodio prota Stavrofor Milija Arsović. Stotinak vernika, uglavnom sa centralnog Kosova, prisustvovalo je vaskršnjem jutrenju u manastiru Gračanica. Jutrenje je tačno počelo u ponoć litijom oko manastira, ali mi smo uspjeli da vam obezbedimo snimak iz južnog dela Kosovske Mitrovice. U hramu Svetog Save vaskršnju liturgiju je predvodio prota Stavrofor Milija Arsović. Vaskršnje jutrenje u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je episkop banjalučki Jefrem, koji je vernicima poželeo da radost Hristovog vaskrsenja uđe u njihova srca, njihove domove i sveukupan srpski narod. I svim vjernicima širom naše eparhije Banjalučke srdačno čestitam praznik nad praznicima. Vaskrse radi nas ljudi i radi našega vaskrsenja. Vaskrse i postade. Patrijarh srpski Irinej služio je u hramu Svetog Save na Vračaru vaskršnju liturgiju koja je počela u ponoć crkvenim zvonima, litijom i prvom molitvom pred zatvorenim vrata hrama, čime je počelo obeležavanje Vaskrsa. Na jutarnjoj vaskršnjoj liturgiji u crkvi Svetog Marka u Beogradu Božju molitvu je načastvovao episkop hvostanički Atanasije. A ovo što vidite sada je snimak iz Saborne crkve u Nišu. To je opet vaskrsenje Hristovo. Crkva zato praznik vaskrsenja Hristovog života. Vaskrsenjem je potvrdio to svoje učenje i dokazuje me vraća njemu i povređuje ga. Ne možemo drugom da nanesemo zlo,
snimak koji ćete vidjeti na kome se deca takmiče u kucanju sa ofarbanim jajima povodom Vaskrsa urađen je ispred hrama Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice. Dođi ti, Lutko. Ajde, uzmi. Polako da se malo. Ajde. Da. Ajde. Ništa, dobro. Ajmo pomeriti. Srećen sam što sam pobedio. Ime i prezime? Vasilija Dončić. Bilo je teško, ali srećna sam. Srećna sam što sam dobila drugo mesto. Ime i prezime? Iva Kasić. Ja sam osvojila 3. mesto i baš mi je drago zbog toga. Ime i prezime? Marija Puškić. U jutarnjim satima naša kamera je bila na Božjoj službi u manastiru Svetog Preobraženja u Miltonu, gde je svečanu vaskršnju molitvu načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski gospodin Georgije, u sasluženju igumana Vasilija i đakona Stefana. Na jutarnjoj službi u manastiru u Miltonu okupilo se veliki broj vernika iz okolnih gradova, tako da je vaskršnja molitva u svemu bila svečana. Veliki broj dece je ulepšao ovaj praznik Vaskrsenja Hristovog. Evanđeljski događaj kojim je pre više od 2 milenijuma počela novozavetna istorija čovečanstva. Vaskršnje liturgije koje počinju u noć crkvenim zvonima i prvom molitvom pred zatvorenim vratima hramova završavaju praskozorje, kada se i otkrilo da je Isus Hristos vaskrso, kako kaže Evanđelje, na 3. dan nakon njegovog rasebeća na krstu. Svečana liturgija je završena čitanjem vaskršnje poslanice Svesrpskog patrijarha Irineja iz Sinoda Srpske pravoslavne crkve, koju je pročitao njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Georgije. Istorijski poredak zasniva na toj svojoj unutrašnjoj tajni, prizivajući sve zemaljske narode da se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da drže što je Gospod zapovedio svojim učenicima. Sa ovim mislima i željama mi vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom. Hristos Voskrese! Danom Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu vas 2013. godine vašim molitvinskim Bogom, Patrijarh Srpski i svi patrijarhi Srpske pravoslavne crkve, među kojima i moja malenkost, moja smernost, i pozdravljam vas još jedan put, mnogo puta, bezbroj puta, ovim najznačajnijim i beskonačnim pozdravom. Hristos Voskrese! Nakon kršćenja ofarbanih jaja za Vaskrs svetom vodicom, vernici su se pričestili i svako je dobio po jedno ofarbano jaje za kucanje. Običaj je da se najpre pojede jaje, pa tek onda ostalo, za što su se pobrinule kolo srpskih sestara u konaku manastira.
Nakon noćne službe u manastiru u Miltonu, po izuzetno lepom Božjem danu, naša kamera je otišla da zabeleži jutarnju vaskršnju službu u svetog velikomučenika Georgija u Waterloo, gdje je ispred mnogih parohijana službom načastvovao protojerej Goran Gojković. Pogledajte zapis naše kamere. Na svečanoj službi je odgovarao i pevao crkveni hor. Još pre službe crkveni sto je bio impresivno popunjen velelepno ofarbanim vaskršnjim jajima koje su parohijani doneli u crkvu da budu poprskana svetom vodicom i da ih ponovo vrate na svoju kućnu trpezu. Na svečanoj službi je odgovarao i pevao crkveni hor. Još jedan delo sama tasna tijelo, to je sama tasna krv, stoga te molim, pomni oprosti za rješenja moja, učenja riječu, djelom svjesno, nesvjesno, dosljedno, zanosljeno, prišli pred stanama tvojim, na otpuštenje grijeha i na život vječni. Prime danas, Sine Bože, za priča sam katanje večeri, tvoje ne iskazati stanje, ne tetema tvojim, niti će se dati cijeli kao juda, već kao raznik, ispovjedan se promijenime. Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje slatko ime, ti nas spase, bede nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenjem nada utvrđena, vaznesenjem nebo otvoreno, srce ljudsko miljem ispunjeno, ispuni nas. Na kraju službe sveštenik Goran Gojković je pozvao svoje parohijane na slavu parohije svetog velikomučenika Georgija na mali Vaskrs svetog Vasilija Ostroškog, koja je u stvari sutra, 12. maja. Ujedno
Protojerej Goran je pozvao sve iz Ontarija da budu gosti crkveno-školske opštine Svetog velikomučenika Georgija u Waterloo. Gde caruje milje i obilje, gde sve oči u Trojicu glede, slaveć Tvoje